Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Think Remotely. Dugo se nismo vidjeli, ali evo danas nastavljamo. Pričamo o jednoj super korisnoj i interesantnoj temi. Pričamo o tome kako napisati CV koji će biti konkurentan i na stranom tržištu i kod stranih poslodavaca. Znam da lokalni poslodavci nisu toliko strogi kada je u pitanju izgled i kvalitet CV-a, ali na stranom tržištu kvalitetan CV je zaista nešto što će biti presudno u tome da li ćete dobiti poziv za razgovor za posao ili ne, jer je konkurencija daleko veća. Današnji video će biti specijalan zbog toga što nećemo samo uopšteno pričati šta treba da uradite i kako da napišete CV, šta je dobro, šta je loše, već ćemo uzeti jedan konkretan primjer. Znači, to je primjer CV-a koji je dugo tražio posao i nikoga nije zvao na razgovor. Radi se naravno o remote poslovima. I pokazat ću vam šta smo i kako promijenili i kako je izgledao taj novi CV, ta verzija CV-a sa kojom je ta osoba koja je tražila posao pronašla posao u jednom švajcarskom startupu. Ostanite do kraja videa jer na kraju imam jedno super iznenađenje za sve vas koji tražite remote posao. Ne zaboravite da lupite like jer meni to puno znači, vas ništa ne košta i u ovom videu zaista donosim puno korisnih informacija. Slobodno pišite i u komentarima ako želite da postavite neko pitanje nakon svega što vam budem ispričala u današnjem videu. I bez daljeg odlaganja prelazimo odmah na pre i posle verziju tog CV-a. Ok, krećemo dakle od ovog CV-a koji je on koristio za prijavljivanje na različite oglase u tom trenutku kada mi se žalio da ga niko ne zove na razgovor. Taj CV je izgledao nekako ovako. Ja sam sad tu malo zamračila neke informacije čisto da sakrijemo njegov identitet. Ali ovako, evo možete odmah da vidite ovdje, to je neki template koji je on koristio. Tu mi je prva zamjerka bila to što koristi crnu pozadinu u ovom delu. Nekad to HR-ovi i drugi ljudi koji gledaju CV štampaju, crna pozadina nije baš printer friendly, tako da možda to nije najbolji izbor pozadine, ali opet to je nešto što je potpuno minorno i zaista mislim da kakav god template da izaberete nećete pogrešiti ako dobro odradite sadržaj. Drugo, mislim da fotografija nije neki standard. Definitivno, na primjer, američke firme uopšte ne traže, to je nešto neobičajno staviti fotografiju u CV. Dok u Europi nekad se stavlja, nekad ne. Moj savjet je da ne stavljate, nema potrebe, ja ne koristim, vidjet ćete kasnije, ni on nije koristio u toj prepravljenoj verziji. Mislim da fotografija ne doprinosi ničemu posebno, a ako neko baš želi da vas vidi, stavit ćete link do vašeg LinkedIna, pa može tamo da ode da vas vidi. A CV neka bude rezervisan za informacije o vašem iskustvu, vaša faca nema neku presudnu ulogu u svemu tomu. Ok, i krećemo onda na ove konkretne stvari iz CV-a. Prvo, ovo, evo ovako vidite kako izgleda, nekako meni je to delovalo malo razbacano. Jeste da sam ja sad zamračila ove neke delove, ali nekako ne vidi mi se jedna pozicija, druga pozicija, treća pozicija, sve mi je nešto pomešano. Ovo su pozicije, ovo su sad ovdje projekti, ista veličina fonta, ne znam, možda je malo različita, ali nije očigledno. Onda obrazovanje, ovdje isto, sve nekako dosta praznog prostora, to mi je prvi crklan u CV. Onda idemo dalje. Znači, to je bila zamjerka, sve što ovdje sad pričam vama, to sam i njemu rekla. Dalje. Kaže ovdje neke tehnologije, apps development for different clients. Flutter mobile apps, Pacman, Fit Hero, Beam, Auto, foreign clients. Ok, ovdje izlistane neke ove imena nekih aplikacija. Imena mi apsolutno ništa ne znači, ne znam ja koje su ove aplikacije, da li su sad one na Google Store-u, sada ja idem to da tražim, pitanje možda baš ako me taj kandidat zainteresuje, ali ne odmah. Znači, umjesto navođenja ovih silnih imena aplikacija koje meni kao nekom počita njegov CV i njegovo iskustvo ne znači ništa, bolje je izabereš jednu aplikaciju i opišeš o čemu je ta aplikacija. Ili ako sve ove aplikacije imaju nešto zajedničko. Recimo, sve ove aplikacije su nekakve igrice koje rade na nekom sličnom principu. Ili su neke aplikacije za trening. Ili imaju nešto slično, da kažeš. Ta aplikacija. Imena čak ne moraš ni da pominješ. Nije uopšte, imena nisu toliko bitna. Možeš, ali je bitnije da staviš opis. Sad, on je ovdje radio, očigledno ove različite for different clients, to su mu strani klijenti. Znači, mnogo je bitnije
da opiše tu neku saradnju sa tim klijentima. Da li je tu bilo nekih problema, koji su bili izazovi sa tim klijentima, da li je on bio glavna osoba za komunikaciju, da li je on ugovarao projekat ili nije, pošto ovdje vidite ima ovo entrepreneur. Znači, moguće da je ono uradio kao freelancer ili samostalno nekako, ne znam sad tačno kako je došao do tih klijenata, ali nije ni bitno. Ono što je bitno jeste da nema ovako development for different clients. Nemoj ovo different clients, znači kaži development za 3 različita klijenta, za 3 klijenta u toj industriji ili tako nešto. Onda ovo, to su, ok, kažem, strani klijenti, opet je tu bio neki remote projekat, to bi bilo korisno ovdje istaći, jer i dalje traži sad opet neku remote poziciju, tako da to bi bilo korisno. Accredito, my own project for generating custom reports. I dobro, ovdje navedene tehnologije. Znači ovako, prvo za tehnologiju očigledno, to ima posle i dole, Spring Boot i Angular. Znači sve je napisano, ovdje nema razmaka između zagrade i ovo, znači znate kad pišete kod, pa kako kad pišete kod ima neki stil, znači ako ovdje ima razmak između i ovdje da treba razmak između. Znači to su neki detalji, ali to je nešto što čini da vaš celokupan CV ostavlja jedan profesionalan utisak. Ovaj CV izgleda totalno nabacan. Znači, i druga stvar što sam htjela da kažemo za ove tehnologije je da ne koristi pravilno velika i mala slova. Znači, Angular veliko A, ovaj Spring Boot s veliko B, valjda je to veliko. Znači, vidite kako se pišu imena tehnologija i pišite ih pravilno. Ok, onda ovaj deo. My own projects for generating custom reports. Znači, neki njegov projekat za nekakve izveštaje. Ništa, ne znam o čemu se ovdje radi. Kad čitam CV, sticajem okolnosti, sam razgovarala sa njim prije nego što sam počela da gledam CV, pa sam znala da je to projekat koji je on sam ugovorio sa tom jednom firmom, uradio celokupnu analizu šta njima treba i kako može nekakav softver da im pomogne. Onda je našao još neke developere koji će mu pomoći da to implementira i onda verovatno na kraju su tu bile neke provere da sve to radi kako treba i da li je sve implementirano kako oni očekuju. I pored toga, znači, taj softver, to sam i njemu rekla, znači taj softver je toj kompaniji uštedeo vreme. Sve te izveštaje oni su radili ručno. Znači on je sad napravio nešto što im štedi neko značajno vreme. Ne znam sad da li je to 1 dan nedeljno ili je to, nemam pojma, neka druga suma vremenska. Ipak je to nekakva ušteda i to je mnogo bitno da se izražavate kroz brojeve i da tako nekako opisujete vaša postignuća. Znači bukvalno ovdje da kaže nešto u fazonu, taj projekat je toj firmi to uštedeo 1 dan nedeljno za generisanje tih izveštaja. To je, na primjer, neko njegovo postignuće. Dok on mi je ovdje rekao ime tog projekta, koje mi apsolutno ništa ne znači, i ovo nešto totalno neke reči generating custom reports koje imaju značenje, ali ništa ne znače konkretno. Ok, dalje. Java developer, product lead at neka kompanija i ovdje link do kompanije. Kao prvo, ovo Java developer i product lead može da se podeli u 2 pozicije, jer su to 2 različite odgovornosti. I onda kad imaš da si bio si Java developer, pa si onda postao product lead i to staviš odvojeno, vidi se da je u tom nekom trenutku došlo do tog nekog kao unapređenja, da si napredovao. On nije počeo ovdje kao product lead, počeo je kao Java developer i to je korisno razdvojiti i istaći šta su ti bile odgovornosti kad si bio product lead. Ovaj link do kompanije koji ima je potpuno nepotreban. To može da se izbaci. Sad ovdje navodi neke projekte. I opet ovo ime projekta, internal ERP system. Ok, i imena tehnologije. Opet, projekat, imena tehnologije. Cijela pozicija, moj sam to ime projekta, koje meni kao nekome ko čitam ništa apsolutno ne znači, i lista nekakvih tehnologija. Manje više sve je loše. Imena projekta mi ne znači ništa. Mogu da se izbacim. Ime projekta je podvučeno, a podvučen je i ovaj link gore. Znači, podvučeno je i što je link i što nije link. Nekonzistentnost, loše. Znači, neka podvučene riječi budu rezervisane samo za linkove. Opet ovo, nema razmak, nema ništa. Internal ERP system, totalno neke generičke riječi i izlistane tehnologije. Znači, tehnologije treba da budu 10 riječi ove, Spring, Hibernate, REST. Za cijel CV tehnologije treba da budu maksimalno 20% da uzimaju celokupnog teksta koji imate u CV-u. Sve ostalo treba da budu
opisi. Znači vidjet ćete u sljedećoj verziji kako je to mnogo bolje uradio. Ali to je poanta. Što više da opisujete, jer opisi su ono što više HR razume ili bilo ko drugi ko čita CV. Dok čita, što on više razume, vi postajete atraktivniji kandidat. Znači on više stiče neki utisak da vas poznaje, da vas razume i onda kaže aha, ok, ovo je osoba, da vidimo šta je on dalje radio, ovo je interesantno. Ako on čita nešto i ništa ne razumije, on nema čime da bude privučen. Znači ovo sve neke generičke reči koje ne znače puno. Znači to vidite, to je cela ova situacija, to sve tako izgleda. Opet ovdje pozicija, kompanija nema potrebe, totalno drugačiji stil pisanja. Znači automatic logistic solutions for EU companies, JavaScript for warehouse management system processes, Java web wiki, ništa, opet sve neke samo generalne reči, nema opisa šta je radio, šta je postigao, znači ono da se malo izrazi nešto i u brojevima i koliko je to trajalo, da li je tu bio neki bug koji je bio veliki izazov ili nešto drugo bilo izazov, znači da smo radili 2 mjeseca na ovom, na strojca i da smo, ne znam, napravili 50 web strana i nemam pojma šta te strane rade, da smo u tom smislu, znači šta su postignuća. Ovdje toga nema, samo su izlistane neke takozvane buzzwords, ove reči klasične koje se koriste u IT-u. Ok, onda dolazimo do ovog dela Other Projects. I tu je stavio sve linkove do ovih projekata i to je super. To mi je ukazalo na nešto što, znači da on ima materijala koji može da se iskoristi, ima dosta ovih projekata, mada i ovdje se vidi da je radio na gomili različitih projekata, samo što nijedan projekat, nijedna pozicija nije opisana detaljno i razumljivo, jasno, da ja stvarno vidim šta je on tu radio, koliko je koristio neku tehnologiju ili tako nešto. Šta ovdje nije bilo, šta je moglo bolje, jeste to da svi ovi linkovi imaju ovo HTTPS na početku, nema potrebe. Znači tu možeš samo da staviš neko svoje opisno ime projekta i da to ime projekta bude zapravo link. Nema potrebe da se ovdje ponavlja ovo HTTPS, oduzimati mesta, a mesto ti je ključno jer hoćeš mesto za opise, da koristiš za opise. I tu su opet navedene ove neki projekti, samo tehnologije koje su korištene na tim projektima, a nije opisano šta oni rade i tako neki detalji o njima. To je bio savjet da se popravi. Ok, ovdje ova neka random informacija, vredna, znači ovo jeste neko znanje, hostuje i maintainuje aplikacije dobro na nekoliko ovih virtualnih mašina. I to je sve super da neko to zna, ali totalno samo ubačeno ovdje ovako visi. Edukacija, dobro, što tu imamo, fakultet, ok, ovdje kaže thesis title, dovoljno je samo da kažeš thesis ili master thesis, ne title. I dobro, tu je nešto pisao, opet ima link, slična situacija kao i za sve drugo što smo rekli. I to je ta neka, da, znači evo gramatička greška, ovo nisam pomenula, piše oktober umjesto odstober. Znači proverite da nemate gramatičkih grešaka na kraju kad napišete sve. CV, ako pišete u ovom Google Docu, Google Doc će vam već dati povratnu informaciju da li to što pišete ima neki grešaka u spelovanju ili nešto niste rekli, baš kako se kaže na engleskom. Toliko je dobar taj Google Engine koji radi detekciju grešaka, da on stvarno me iznenadi svaki put. Ali proverite, na bilo koji način ili neki drugi spell checker, nije bitno, kopirajte celokupan tekst, pastujte tamo, nije bitno što će vam se pokvariti format, samo da vidite da li su vam sve reči ispelovane tačno. Ok, onda ima ovdje sa strane ovu sekciju gdje priča o svojim veštinama i tu su opet samo reči, tehnologije, izlistane tehnologije, ništa više. Znači, ovaj CV ima jedno 90% tehnologija i 10% su neke druge reči. Znači, to nije dobro. Tehnologije treba da vam budu, kao što rekao, 10 do 20%, a celokupan ostatak teksta treba da bude nešto što vas opisuje i predstavlja nekakva vaša postignuća. Imajte u vidu da su tehnologije tu uglavnom da diskvalifikuju one koji ih nemaju. Znači, neko ko nešto nije radio, ja ne nađem tu tehnologiju koju tražim, ćao. Džaba, ti sve drugo iskustvo ako nisi radio sa tim što meni treba. Ali, s druge strane, nisu dovoljne da vas kvalifikuju za neku poziciju. Ono što će vas kvalifikovati za neku poziciju je vaše iskustvo i to iskustvo predstavljeno na neki razumljiv način za onog ko čita vaš CV.
Tako, evo, to vam je bio taj CV koji je on koristio. I onda ja sam njemu poslala jedan template, drugi, ne toliko zbog templata, već zbog toga da vidi kako su u tom CV-u bile opisane neke pozicije i postignuća, više radi tog sadržaja, i on je odlučio da iskoristi taj template i to je na kraju izgledalo ovako nekako. To je sad taj novi CV. Znači, za mene je ovo neuporedivo bolje. Nisu mi potrebne nikakve ove boje, nekakva šaranja, nešto. To uopšte nije bitno za vas kao software developer možda. Ne znam da li je za dizajnere uopšte bitno da nešto u CV-u pokažu neke svoje veštine, ali mislim da stvarno crno-beli CV i kvalitetan sadržaj je ono što je presudno, barem ja smatram da je to presudno, a evo u ovom slučaju se je pokazalo kao pozitivna stvar. U svakom slučaju, dalje. Šta imamo ovdje? Znači, on je promenio, znači ovdje prvo ima njegovo ime i onda pozicija, neki kao kontakt telefon, može i ne mora, niko vas uglavnom neće kontaktirati telefonom, LinkedIn i email, znači možete da stavite GitHub ako imate GitHub umjesto telefona ili da dodate, nije ni bitno. Dalje. Pre svega, dobro, ovaj template rekao da je neuporedivo bolje, ali vidi se ovo obrazovanje, veštine i work experience. Sad ovdje ima dosta work experience dugačko napisano, tako da je 2 puta morao da ponovi, ali možda i ne bi morao da ponovi, možda je mogao malo drugačije da organizuje. To sam mu na kraju rekla, njega je mrzelo da popravi, tako da ovo je bila verzija koju je koristio i sa kojom je dobio posao. Ali bilo bi bolje da je work experience za njega na početku, jer on je osoba koja ima dosta radnog iskustva. Sa education treba da počinju oni koji su tek završili ili faks ili ne znam, neku obuku, neki bootcamp ili šta su već radili. Ako već ima radnog iskustva, treba da krene sa radnim iskustvom. Znači, generalno u CV-u krećete i kad gledate sekcije, redosled sekcija, da bude od onoga što je najvažnije do onoga što je manje važno. U ovom njegovom slučaju bi bilo radno iskustvo, pa veštine, pa obrazovanje. Opet, kad u ovom radnom iskustvu krećete, znači često se tu postavlja ta dilema kojim redosledom, da li hronološki ili obrnuto hronološki, znači ja ne bih rekla nikako hronološki, ili ćete obrnuto hronološki ili druga varijanta, izabrat ćete projekte ili pozicije koje su najinteresantnije i gdje ste možda nešto najviše uradili, o kojima najviše želite da pričate. Jer će vas verovatno pitati, zato što stavite prvo, on tamo dođe, stavi ovaj CV ispred njega i krene, aha, dobra, ajde, kaži mi sad o ovome, šta si na ovoj poziciji radio, šta je tu bilo interesantno, šta ovdje misliš, šta ti je, što si rekao i tako nek stvari. Ok, da vidimo sad detaljnije. Ovako. Obrazovanje. Dobro, ovdje nema šta. Promenio je ovo što sam mu rekla thesis, napisao je od kada do kada, obrazovanje, šta je tu radio sa ovim svojim projektom. U njegovom specifičnom slučaju on je stvarno počeo ovaj neki projekat još dok je bio na masteru i onda je na tom projektu radio i tu je onako u slobodnoj formi bukvalno opisao šta se dešava i rekao je da je sad, ne znam, negde, da, 2020. godine je dobio prvog klijenta za taj projekat. I to je, da kažem, u nekom slučaju ok. Znači, ne postoji ni jedan super striktni format koga treba da se držite. Evo, on je ovdje ovako slobodno napisao i lepo je opisao šta je radio, da se sve razume šta je radio, tako da stvarno razumem šta on može, kakvo je njegovo iskustvo i tako, da je meni kao nekome ko čita ovaj CV to mnogo jasnije. Onda ovdje technical skills, ne zadržam se ovdje puno, možete da pročitate kako je to opisao, ali vidite da je totalno druga priča u odnosu na ono što je bilo u prethodnom CV. Skills. Ono što je ovdje dobro jeste to što je podelio na proficient with i experience with. Tako da ima neke razlike između toga šta je radio malo više i šta je radio ono kao mogao bi da se snađe. Onda soft skills. Ovdje mu je malo prazno, ja sam mu dala neke komentare da to popuni, ali mislim da ga je mrzelo i da na kraju uopšte to nije doda. Ali evo, sad soft skills mu izgledaju ovako. U ovom prethodnom, ne znam da li uopšte imao soft skills, pa kao nešto project management, agile, to i nije baš možda ovo English professional communication level. Dobro, da, isto je to stavio, samo malo drugačije. I to je sasvim ok, nije to soft skills od presudnog značaja, ali možda je, da ne bi ovdje bilo prazno, ovo C2, ne znam da li to nekome nešto znači, van Srbije, moga možda da kaže professional level, both written and spoken English, ili što god. Ali ok,
Work experience. Ok, sad ovdje dolazimo do tog najbitnijeg dela. Tu ću se malo više zadržati, ali opet, ono što je bitno, vide se različite pozicije. Software developer, contractor, product lead, Java developer. Znači, samo ovako da skeniram CV, ja vidim da je on tu bio na različitim nekim pozicijama. Ovdje kreće od 2015. godine, vidimo 2020. 2018. do 20, znači sve vrijeme je radio kao ima neko iskustvo u toj oblasti. To je ono što HR gleda prvo, kada ono što kažu prvih 6 sekundi skenira vaš CV i vidi da li ste uopšte za dalje razmatranje ili ne. To su neke stvari koje će on prvo pogledati. I evo sad ovdje ajde malo detaljnije. Ovaj projekat mu je najstariji i to je nešto, i dobro stavio ovdje ovako malo je manji, ali opet stavio je prvi, krenuo je hronološki, to nije baš ok. Bolje bi bilo da je ovo product lead stavio kao posljednju stvar. Ili da, dobro, ovo ok, software developer, jer to je zaista radio zadnje. Sad ovdje, ok, created UI UX part of the warehouse management system project. Built visualization of creating palettes and managing its content in the warehouse. Dobro, znači nekakva aplikacija za warehouse. Terminal screen za warehouse, dobro, ok. ORM logic for banking software solution. Ok. Opet nije previše ovdje nešto detaljno opisano, ali i to je sasvim ok. Znači radio je nešto, neki software za warehouse, radio je nešto za banke, ovo je neke tehnologije koje je koristio, tad je bio početnik, ovo je sasvim ok. E sad, dolazimo do ovih projekata koji su tamo bili izlistani bukvalno samo imena. I sad ovdje, da vidim šta kaže. Beam mobile application created UI UX for previewing users location, updated on a map and other usable widgets, and screens using Flutter. Odlično. Znači, jasno mi je šta je uradio. Znači, mnogo drugačija situacija, znam šta je sad, jasnije mi je o ovoj aplikaciji nego ono što je tamo pisao. Build services that communicates, ok, ovdje bi trebalo da bude bez S, pošto, znači ovo nije baš tačno, da je stavio neki spell checker, to bi bilo očigledno. Ok, services communicate with Firebase, dobro. Koristio Firebase, isto nije bilo pomenuto tamo. Modify Firebase with Node.js, dobro, što god. Ok, dalje, Fit Hero. Created whole UI UX for mobile application that manages fitness practice booking. Ok, both user part and trainer part of the app. Odlično, znači postaje mi jasno šta je aplikacija. It consists of about 15 different screens. Odlično, 15 različitih tih ekrana, imam utisak kolika je ta aplikacija. For backend part, me and another colleague. Super, znači sa još jednim likom. Created server app using Nest.js and MongoDB. Bombonic, odlično. Pacman. Ok, setup UI mobile, ali vidite, sada ne idem kroz ovo, video će trajati večno. Opisi, mnogo kvalitetniji opisi. Opet ima ovdje, da, na kraju, znači samo na kraju pomene tehnologije, to je bila napomena, to je lepo ispoštovao, ovdje opet na kraju samo pomenute tehnologije koje su korišćene i to je super. Ovdje sam htjela da kažem opet ovo, created 5 to 10 different screens for this project, znači ima nekakvu indikaciju o tome koliki je projekat, koliki je tim, možda ima negdje koliko je trajao, nisam sigurna, ali to je mnogo bolje od onoga što je bilo u prethodnom. The product lead led a team of 4 people for internal product, for employee management, task management, simple customer relation management. Znači nije napisao CRM, nego je napisao customer relation management. Dobro, sad ovo CRM je možda baš poznat većini, ali mislim da je ok da se ovako i opisno, da se ne koristi previše skraćenica, nego da se prosto kaže šta je to nešto, jer neće svako razumjeti. I tako da ne idem previše u detalje, evo vi možete da stavite pauzu pa da pogledate šta vas interesuje, ali poanta je da su opisi mnogo kvalitetniji, da su to the point, znači konkretni, vrlo specifično šta je radio, koliko je to bilo veliko i tako neke stvari. Nisu razvodnjeni, nije nešto samo da se napumpa, da se napišu neke reči da bi se popunila strana, nego zaista kad mi nešto kaže, ja otkrivam neku novu informaciju ili o tom projektu ili o njemu, znači svaka nova rečenica je nešto novo i nešto novo što ima smisla. Nije nešto što, dobro, ne razumijem ovo šta je, ništa ne znači, idemo dalje, jer kad tako idemo dalje, ne postoji konekcija, ne dobijete poziv za razgovor. Kad imate jasne opise i neko može da pročita šta ste vi tu konkretno radili, to vas stavlja u bolju poziciju. Na kraju, samo da pomenem, znači on ima ovdje drugu stranu CV-a. Vidjela sam da u prvom CV-u ima dosta materijala. Moj savjet je bio stavi sve na jednu stranu, ako ne stane. Prva strana neka bude kao jedan CV koji može da radi sam za sebe. Znači ovdje ima sve što je potrebno. Ako neko pogleda samo prvu stranu,
sve ima i radno iskustvo, ima veštine, ima obrazovanje. E sad, ako nekog zainteresuje malo više, taj neko može doći i do druge strane i da vidi. Za mnoge ljude nije uopšte potrebno da imate dve strane. On sad ima dosta ovih privatnih projekata, pa je imao tu šta da stavi. Apsolutno nema potrebe, moj CV ima jednu stranu i preporuke manje više svih stručnjaka u ovoj oblasti jesu da CV od jedne strane vam je zaista dovoljan za kakvu god poziciju. I u svakom slučaju, evo na kraju je stavio te svoje projekte. Mislim da je ovdje opisao, stavio je other projects, mogao je možda da napiše personal projects, da bi razdvojio ove projekte, da bi se vidjelo da on to radi nešto u slobodno vrijeme ili samo inicijativno, da to nije deo ovih pozicija koje su opisane gore. Ali ko bude pročitao ovo, vidjet će da se radi o malo drugačijoj stvari. Ovdje je malo detaljnije opisao taj projekat koji je radio sa tim klijentom za koga je pravio ono rješenje za generisanje izveštaja. I ovdje on ima različite nekakve ove projekte i tu je opisao bukvalno šta koji proizvod radi i vidite svaki je link do toga, do gdje se nalazi projekat, da li je to GitHub ili neki website, ne znam, ali svaki ima link i prosto ime je samo opisno. Znači nije celokupan onaj link HTTPS, nego samo kratko ime, pa ako hoće da vidi može da klikne i da vidi na tom sajtu. Još dve vrlo bitne napomene ovdje za kraj, jeste to, on je sad ovdje stavio, evo koliko ima 1, 2, 3, 4, 5 projekata, u ovom CV-u ovdje ima malo više. Znači, to je bio jedan moj komentar. Razmisli da li želiš da staviš sve projekte. Više nije bolje, naročito u ovoj situaciji. Tako da bolje je izabrati one projekte koji vas dobro predstavljaju i bolje da imate i samo 3 projekta koja su solidna i lepo vas predstavljaju, nego da stavite 7 ili 10 različitih i da neko klikne na neki slučajno, pošto ima toliko, ne znam šta ću pre, pa onda kliknem na bilo šta i onda to nešto i nije baš nešto. To nije dobro. Znači stavite samo ono što vas predstavlja u najboljem svetlu. To je jedan komentar. Drugi koji sam zaboravila da pomenem, u ovom prvom CV-u, pošto uopšte nema opise tu, apsolutno ništa nismo mogli, nisam komentarisala da to ne valja, ali obično ljudi ne pišu, nego krenu da pišu creating UI UX part for warehouse. Znači ovo je bitno, created. Znači svaka rečenica počinje sa I created, I developed. Samo ovo I nikada ne pišete, pišete samo ovo od glagola i uvijek pišete created, not creating, not developing. I pored toga, ne samo, znači koristite ove aktivne glagole. Created, developed, built, made, design, architected. Nemojte ono kao I worked on, I was part of that, or I took part in. Ili tako neke stvari koje I helped with, koje samo pokazuju da ste vi tamo bili prisutni, a ne da ste vi zapravo. Fokusirajte se na ono što ste vi postigli. Nije bitno ako vi nemate toliko različitih projekata, iako bitno je samo da lepo opišete to što vi imate i da se fokusirate na ono što ste vi radili, a ne na ono o čemu je taj projekat. Naravno, treba objasniti o čemu je projekat, ali da ne zvuči kao ja sam bio prisutan samo tu dok se taj projekat radio. To onda opet ne stvara taj jak utisak koji će me naterati da vas pozovem na razgovor. Eto, to su bile glavne stvari koje smo promenili i koje su doprinele da kvalitet ovog CV-a pređe na jedan totalno drugi nivo. Sad ono što sam vam rekla na početku, to malo iznenađenje jeste da ovaj kolega koji se zaposlio u tom švajcarskom startupu sada traži nove ljude iz Srbije koji su zainteresovani za remote rad u tom startupu. Tehnologije koje se rade su Node.js na backendu i radi se Angular na frontendu. Sada trenutno traže nekog za frontend, traže nekog ko nije baš totalni početnik, tako da ako ste neki srednji ili senior level u web tehnologijama, pre svega Angularu, prijavite se putem linka koji je u opisu ovog videa, a ja ću vaše CV-eve poslati tom kolegi, on će dalje proslediti tom startupu. U svakom slučaju, nebitno da li se prijavljujete za ovaj posao ili ne, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Ako neko iskoristi ovo o čemu sam pričala i nađe posao, obavezno pišite u komentarima, baš bih voljela da znam. A ako imate neka pitanja, također pišite u komentarima, trudit ću se da odgovorim svima koliko mogu. Zapratite Think Remotely i na Instagramu, a mi se vidimo u narednom videu. Do tada, pozdrav!